Ingrid najya n'ubwatakazaga mu bwebembezi konka buri cyaro akirimo akabox kabiko guzabwe intasya nagaba mama kit z'abakazi benda pad z'abana b'amashomero okwatira habeji hamwe na ambulance nk'ecyo kureberaho munakunda abantu barukunjiri n'intunguka nimba shabakarura bwe bimba polio rije kubasha bakarura gambe byazeki kwe byakoze ndarikira project buri cyaro twatamo project y'entungu eyabiko guze akabox abantu abajyaho mukaceka n'abatakarimu ni mu kimanyamukarimu nanjiragira ngo bamuterera akaruru ako kumuha ubushobozi obo kunwanirira Dr. Kiza Besigye wamara umwaka gumwe n'icyo kabatarakumanya icyakomirwe uyo mwana rukusasi go ruzarogwe n'ihanga gitu mwimuke tugire ngo kimara kikora kimara akarura ko ratere 15 nikija kwereka yabo shemeri go mu mbera eyo kumara nk'abanyayuganda na panda gari ninga yabo kikosharamu ngo kimara kikora kimara Innocent Barondesa umugambizi w'ikibina cya PFF muri Rukunjiri yajumije cyikora cy'abesimbere okutera abantu bamunikisoro warwe motoka bana kumwitiro mu motoka aro musigaza anamureba ho beyambarwe beyamagwajere kwarebero kuyareba namanya kandi ninyenda kose mu murtaroro turuma abacara bo mu cyubare bakwasabe yambabatere nduru ebero tujya mu ka Dixon Kijukuriviani kansara wa Kitimba Woda Rukunjiri Municipality yajangwa ba NRM nabaraganisa kutera Ingrid turinawe ka maternity abo kumwesiga sima abazi ba NRM enda kubasima ba NRM mutugambire mwatugira ngo itwe twehunamere imwe muza kucerekera mu box twamutugambire muzire ngo ekikuru tuname akaruru ijaka twere mu box habo kwatuma muhine cy'umugoberire kuri ya higorokwe abatura nabajangu behire kutera Ingrid turinawe ka maternity abo kuraniro bwa Dr. Kiza Besigye umwana wabo n'ikibina cyabo kugumaho ekiri kutuma ninterera Ingrid akaruru no kugwanirira Besigye n'ikimina cye ekituma nimpagira Ingrid no Montemazi uruko Rwanda rw'ikibina cyizu cya PFF ahago umwana w'umukwata bakamutwara umukome rero nabonye babakiza kwesimira amakuru agagasha kwa Robert Mugabe abo atayari West mu Rukunjiri